салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафесро аз сомонаи оилатиҷа манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншо. Валиҷон Азизов яке аз сарояндаҳои ҷавону хушовози кишвар аст ки бо сурудҳои дилнишини худ тавонистааст ба дили ҳамагон роҳ пайдо намояд. ин сарояндаи хушовоз таронаи нави худро бо номи «Бо ман бимон» моҳи гузашта дар ютуб канали худ таҳти продюсерии Парвиз Ашуров пешкаши мухлисони созу садояш гардонид ки дар тӯли як моҳ зиёда аз 1 миллион нафар тамошо карда ба ин сароянда аҳсану офарин хонда баҳои баланд доданд. ин тарона дар сегменти ютуб таронаи беҳтарини моҳи гузашта эълон гардид. بیامون خوندی کتاب دل خوندی چه خوش بدامی قصه درماندی. ёдовар мешавем ки ин сарояндаи маҳбуб санаи 2 декабри соли ҷорӣ 40 сола гардид. Валиҷон Азизов аввалин қадамҳои худро дар ҷодаи санъат соли 2002 гузошта тавонист бо суруду таронаҳои дилнишинаш дар як муддати кӯтоҳ мухлисони зиёд пайдо намояд. ин сарояндаи маҳбуб санаи 10 декабри соли 2022 соати 16 дар кохи суруш таҳти унвони «Бо ман бимон» консерт дорад. ин маҳфили зебои ҳунарӣ бахшида ба 20-солагии фаъолияти эҷодии Валиҷон Азизов барпо хоҳад гашт. худи ҳунарманд дар як мусоҳиба гуфтааст ки дар ин консерт таронаҳои зиёде пешкаши мухлисон мегардад ки мухлисон онро то ҳол нашундаанд. мо ба Валиҷон Азизов аз номи аҳли эҷодии сомонаи оилатиҷа сидхан ба зодрӯзаш беҳтарин таронаи моҳи гузашта эълон шудани таронааш ва ба 20-солагии фаъолияти эҷодияш муборакбод гуфта барояш тани сеҳату умри дароз ва дар корҳои эҷодияш бурдбориҳои нав ба навро хоҳонем. умедворем ки дар оянда Валиҷон Азизов барои рушди санъати тоҷик саҳми босазои худро мегузорад. бинандагони азиз, аз кофтани хона пойҳоятон дард кард ё кор дороиду наметавонед хона ҷустуҷӯ намоед, пас ба сомонаи Бино Тиҷе ворид шуда хонаҳои навсохтро бемиёнарав харидорӣ намоед. Бино Тиҷе кори шуморо осон месозад. Фараҳноз Шарипова яке аз сарояндаҳои ҷавону хушовози кишвар аст ки тавонистааст бо сурудҳои дилнишини худ ба дили хурдукарон роҳ ёбад. Оча дарвоза раво кун ки расидим ба дар آمدم آچای جان تا کی بگیرم خبرو. این سراینده نو بسته از جوانیش نگاه نکرده ترانه‌اش رو در یوتیوب میلیون‌ها نفر تماشا میکنند. شب گذشته فرهناز شریپова ترانه نوی خود را با نام نوزم تحت پرودوسری پرویز اشرف در یوتیوب کانال سروش میدیا پیشکش مخلصان گردانید. نازم نازم بی تو من چه سازم بشنو یاری دل نوازم. این ترانه را در مدت 13 ساعت 50,000 نفر تماشا کرده با هنر والای این گلدختر تاجیک احسان خواندند. بستی روی نازی و دلم داری بازی به خیالت فقط عاشقی فرهنازی. ما با فرهناز شریپова در آینده در کارهای ایجادیش برای بردباری ها خواهیم. امیدواریم با ترانه های دلنشین خود خاطری مخلصانش را شاد میگرداند. بینندگان عزیز، این بود چند خبری تازه فرهنگی که منظورتون گرداندیم. ما رو با خبرهای جدید در سامانه و شبکه‌های آیلتیجه انتظار باشید.